dobitnica muzičkog Oskara u Bosni i Hercegovini, ambasadorica mira u svijetu, organizator humanitarnih koncerata i šta još sve nije uvažena profesorica Gordana Topić. Profesorice, dobrodošli. Hvala, dobro jutro svima koji slušaju. Odmah koristim priliku da čestitam Vaskrs i da u miru i veselju dočekamo i drugi, pa sve tako. Sa vama je i vaša učenica Lila Čaušević. Lila, dobro jutro i tebi. Hvala, dobro jutro vama. Hvala što ste pozvali profesoricu i koja je naravno pozvala mene kao svoju gošću. Također željela da čestitam svima Vaskrs i da zahvalim još jednom vama što ste nas pozvali. Hvala vama što ste došli. Evo ovako, profesorice, radite dosta sa mladim ljudima. Kakvu saradnju imate sa njima? Ja uglavnom radim sa mladima. Iz razloga što, eto, poznata ona rečenica, ostaje se iza, ostavljam neki trag da ostavimo mi starijim, malo mlađima, da ih pripazimo i stavimo, da ovako kao vas dvije ovdje sjedite, uljepšavate i naravno učite od starih koji imaju šta da kažu. Ja se trudim da nesebično prenesem to znanje svima onima koji to žele, a i onima koji ne znaju baš šta je to što ja to radim. Ja se jako trudim da nekako ih zainteresiram. Evo, ja moram reći, ova knjiga Vokalna tehnika, autor je profesorica Gordana Topić. Priručnik je namijenjen pedagozima, učenicima, studentima solo pjevanja, ali i svima onima koji koriste glasovnu produkciju sa dominantnim sadržajem usmjerenim prema profesionalnoj vokalnoj interpretaciji. Pa evo, profesorice, što nam možete reći o ovoj knjizi ukratko? Pa eto, ta rečenica puno rekla, a i onaj uvodni dio koji govori o tome da vokalna tehnika treba i voditeljima i onima kojima je, rekli smo, izraženo sredstvo kao recimo, šta ja znam, naravno, pjevačima svih žanrova, narodne, zabavne, klasične muzike, znači upoznati vokalni, čak i onima koji puno govore, recimo liderima, recimo političarima, pa znate, umori se glas, ali ako se pravilno koristi, on se neće umoriti. Jedino, ako tehnika pjevanja nije dobra, onda se tokom pjevanja ili puno pričanja jednostavno desi da se glas umori, jer su to dvije male glasne žice. Imamo dvije prave i dvije lažne, smještene ovdje gdje se obrazuje taj ton. I ako pravilno nemate taj dotok zraka da ozvučite glasne žice, da to ode gore u rezonatoru, brzo se umara i brzo se i razboli. Ova knjiga piše upravo o tome da svaki ponaosob čovjek koji se više od ostalih nego što je recimo normalno da se priča, ja zastupam to da nauči svoj vokalni, da upozna svoj vokalni aparat i da se posle služi cijeli život. Jer znate, kad jednom naučite, onda je to trajno. Jednostavno zaboravite kako niste znali, kako ste kočili vrat, kočili vilicu, dizali jezik i umarali se. Ovako fino uzmete kosto-abdominalno disanje i pričate duge rečenice, pa ne uzmete taj dah, pa onda logično uzmete kad treba. Profesorice, vaši učenici su nezaobilazno dobitnici najvećih nagrada, pa da li ste vi ponosni na to? Pa naravno, kako, mislim, profesorica koja ima tako učenike koje jednostavno, evo sada imamo Lilu Čaušević, recimo ovdje, ja sam nju pozvala jer ste vi im rekli da dovedem nekog kog ja cijenim. Ja nju izuzetno cijenim iz tog razloga što je ona posvećena toliko pjesmi, toliko muzici. Naravno, poznali smo se u srednjoj muzičkoj školi i ona je došla kod mene sa tim svim kvalitetima. Znači, dijete je rođeno, talentirano. Ima sluha i to je osnova. Znači, da bi se neko bavio pjevanjem, mora imati sluha. Ostalo ja mogu. Mogu da proširim dijapazon glasa. Eto, ona kad je došla kod mene, naravno da je pjevala tim svojim prekrasnim glasom, ali nije imala spušteni taj dah koje sam ja polako širila, radila i onda smo išli sve dalje i dalje. Išli smo toliko, eto sad, ona voli sve žanrove. Ona voli da pjeva sve živo, i narodna, i zabavna. Aha, tamo smo radili klasiku.
A klasika, stari majstori, osnova je za dobro pjevanje. Znači, stari italijanski majstori pišu tako divno, Caccini, Falconieri, naročito Scarlatti, Stradella i tako dalje. Logika u samoj muzičkoj rečenici da vi možete postaviti to. Puno pjevača se boje, eto pokvarit će se taj glas ako sada mi to nešto radimo, tehniku, pa će on postati operski pjevač. Kako ćete postati operski pjevači? Pjevač operski se postaje ako najmanje 10 godina učite. 4 intenzivno sa 3 časa. Ali Leila je Mosovac, to znači da je teoretičar koji ima 1 čas sedmično i mi smo puno uradili. Sama od sebe se ona jako trudi i u mojoj sada vokalnoj radionici, odnosno Centra za vokalnu tehniku, ona je išla toliko da je napravila, naravno uz pomoć svojih roditelja, jedan studio gdje ja sada mogu fino sa svojom učenicom koja sve razumije što ja govorim, snimiti nekog kandidata koji kod mene uči tehniku i kod nje ode. On ima puno i zapisa, matrica, ima puno primjera da pokaže, da klikne i pokaže šta treba taj određeni učenik da uči i tako dalje i tako dalje. Leila je jedna velika naša nada, jedan veliki glas i pomoć, ona pomaže i sebi, a Boga mi će i mladima, i Muzička akademija ima stvarno sreću da ima jednu ovakvu učenicu koja je primjer da može Sevdalinku da otpjeva. Možete misliti, Sevdalinku otpjevat, a ona je na neka malo sada jeste etnomuzikologiji i sada može sama da otpjeva te divne primjere, te divne Sevdalinke, tako da pored toga što može to, ona može i zabavno, može i strane, dobro pjeva i sve dobro, vjerujte. Mi danas nismo nešto donijeli nekakvih snimaka jer jednostavno nismo znali da vi ne možete, da nema tu baš neka tehnika za USB, za sve te uređaje, pa sada nemamo tu sreću da čujemo taj snimak, a vjerujte, mi smo pripremili jedan divan snimak, sinoć smo snimali jednu divnu pjesmu ekskluzivno za vaš program u duetu. I sad ne možemo to pustiti, ali ćemo pokušati malo možda ovako da otpjevamo uživo. Ako možemo da čujemo. Ne znam da ćemo se sada, pošto nismo ni upjevane, rano je to, ali ovako ću ja recimo okrenut, pa ako me ona uhvati, hoćeš gornji i donji, ne znam, ko će prvi? Djevoj, to može. Djevojka je. Počni ti pa ću uhvatili. Hoćeš gore ili dole? Djevojka je. Zelen bor sadila, boru govorila, bor sadila, boru govorila. To bi otprilike tako bilo, malo je bilo meni nisko, njoj malo, nismo se uskladili u intonaciji, ali to je ono što ad hoc može recimo da pokaže ona. Ako krenemo sa recimo jednom zabavnom pjesmom, ovu sad zadnju koju se snimala, kako je, juče sinoć mi puštala, koja je to bila? Od Whitney Houston? Nije, ova domaća je bila. Domaća. Sinoć si puštala. Ima jedan svijet. Hajmo malo, ima jedan svijet. Leila Čaušević. Ima jedan svijet gdje živjet bih htjela. Ima jedan svijet gdje riječi su djela. U tom svijetu živi čovjek od soli. Sjajem sunca rođen, kamen kojeg volim. Vidite tu dinamiku, vidite tu umjerenost u zabavnoj muzici. Sve ima nekako svoj tok pjevanja i svoj smisao.
Znači ona ima dobru interpretaciju, ima dobru dinamiku, snalazi se ovako uživo da pjeva isto kao i ja. Jako mi je drago. Međutim, kod mene, kad uzmete tretman vokalne tehnike pjevanje, dobijete još svašta. Recimo, dobijete to da možete snimiti kod nje. Dobijete pokret tijela i zvuka. To radi Dženan Jahić, isto pjeva, tu ne znam, bili smo ovdje gosti u vašoj jednoj emisiji i on je pjevao narodnu muziku, inače pjeva zabavno. Tako da je on plesač i on nam pokazuje kako ćemo mi to tijelo da pokrenemo. Međutim, ja nekako mogu svrstiti te pjevače u one zabavljače, više za kafane, i one kao što je recimo Lejla Čaušević. Ona nema taj pokret, nema toliko ekspresiju lica, ona se fokusira, to vam je onako kao Vida Pavlović, znate, to vam je onako pjevači koji samo sipaju taj glas koji ide iz njih, a nemaju. Naravno da morate imati mali pokret, morate imati to, međutim ne morate biti razigrani, ne morate imati odjeću koju sada morate se otkriti, sve da budete interesantni svojim garderobom i tako estradnom što je sada. Ja se borim protiv šunda. Ja se jako bojim i sama sam počela pisati pjesme i počela sam jednostavno da ugađam svojim učenicima do te mjere, znači i aranžman i muziku i tekst, tako da ih pronađem, da vidim, da oslušam šta oni hoće, da ja mogu da ispunim sve želje. Znači to profesor mora slušati svoje đake i ovolišne. Naučit ćete od ortoličnog djeteta, ako ima problem, da ga nekako riješite ili pročitate u nekoj literaturi. Ja ću do kraja svog života da stvarno se trudim da pomažem i da se borim protiv onih pjesničica sa onim tekstom ružnim, ono što sad sam slušala, recimo, da uopšte ne zna ona o čemu pjeva. Ona pjeva, ali uopšte ne zna šta pjeva. Ona jednostavno to nešto pjeva i kad je pitate šta sada, o čemu se pjeva ta pjesma, kaže ne znam to, pitajte ono koji je napisao, recimo. To je strašno, da vi ne znate šta pjevate, a da se pri tome toliko razgoličeni da to nema nikakvog ukusa. Znači vi možete nešto napraviti mlado i to tijelo može izgledati jako dobro, ako ima jednu dozu nekakvoga toga i otkrivanja, da tu ima jednostavno, vi znate kako plesači, oni se skinu, ali imaju svoj stil. To je divno, to je prekrasno. Tako da sve što želite, ja vama mogu prezentirati ovdje i reći i postaviti mi bilo koje pitanje što se tiče moje struke. Vi vidite frizuru. Znači jedna profesorica ako ne zna sama otpjevati i ako ne zna sama da nosi svoga kensa, prodate Keni frizuru. Odete kod zubara pa su to nečiji zubi koji vodi računa, pa odete kod stiliste da vas obuče, pa odete, ne možete biti profesor nečega ako se po žanrovima. Morate znati, ja sam u Rusiji imala te plesove od 16. stoljeća do 20. I imala sam svoga stilistu i sve to. I tako da se trudi, vjerujte, nije tako lako ustati i našmikat se i obući se i doći i smijat se i biti uvijek raspoložen. To je pjesma. Pjesma zahtjeva potpunost jednu, ne možete raditi ako ne znate pokazati. Evo ja bih pitala Lejlu, da li je profesorica stroga prema svojim učenicima? Vjerujte mi da, imam ja 19 godina, ja u životu stvarno nisam upoznala pozitivniju osobu. Prvo, kao kada smo se tek upoznavali, to je tako jedna pozitivna faca i odmah imate osjećaj da ta profesorica vjeruje u vas, a kad profesorica vjeruje u vas, odmah i vi vjerujete. Mislim, ja sam dobila te neke predispozicije, imam sluh, tu neku svoju interpretaciju, ali na svemu ostalome se uvijek može raditi. A profesorica radi na svemu ostalome, pa čak i na interpretaciji, ako ja nešto možda zamislim što se meni sviđa, a to ne zvuči baš dobro, profesorica je tu uvijek da radi. Pa ja kažem, s profesoricom stvarno dugo se poznajem, dugo radim i radit ću naravno, na svom glasu uvijek mogu poraditi. Profesorica sve čuje naravno, čak i ja kad pokušavam sakriti, prikriti nešto, kaže nisi tu dobro.
vjerujte mi da super je sarađivati s profesorcom i poštujem je i kao profesorcu jer uvijek je tu uz mene i u polju znači vokalne tehnike i u drugim poljima. Kada se upoznate sa njom prosto vam, meni je poput druge majke stvarno i meni je drago da nastavljamo ovako jednu suradnju. Eto moj sad studio Tango i profesorcina vokalna radionica. Sad smo profesorca i ja jedna mala ekipa koja baš eto borimo se protiv šunda, protiv nekvaliteta, želimo da stvarno sve osobe koje vole pjevat, koje imaju sluha i te neke osnove zadovoljavaju, mi mislimo da mogu uspjeti u onome što žele, to jest napredovati u vokalnoj tehnici. Hvala vam puno na razgovoru, stvarno smo uživali u razgovoru sa vama. Dalje vam želimo naravno puno sreće i uspjeha u daljem radu. Ja samo želim još da kažem, nisam stigla da kažem u tim mojim planovima, znači vokalne radionice, upravo je sada ovog mjeseca održana jedna u klubu AG na fakultetu građevinskom i sad ide malo po gradovima. To je jako interesantno, još jedna sekundica, znači po gradovima, a to će biti restorani, tako ću u nekom restoranu gdje ja dođem, tu će biti publika i tako ću približiti sve stilove i vokalnu tehniku negdje gdje to nije sala i gdje nije zvanično. Tako da, eto, neka moji prijatelji preko Facebooka malo prate to, ja ću sve objaviti i neka dođu na vokalnu radionicu, ja ću njima rado pomoći, malo imam pomoć od kantona Sarajeva i tako da ću naći nekako za put i za nešto, da mogu nešto da pokrijem jer to je malo para, ali ja imam dobru volju. Pozdravljam vas sve i hvala na pozivu. Hvala vama. Dragi gledalci, stigli smo i do kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa televizije Alfa. Naravno i sutra u isto vrijeme budite sa nama jer ćemo kao i uvijek pripremiti dosta zanimljivog sadržaja i aktualnih tema. Prijatan dan i ostanite uz televiziju Alfa. Vidimo se sutra.